39 August World Indigenous Day. Borok People's Human Rights Organization BPHRO Thai Engka Belbari Community Hall Komolong. Aro narwai enggai manjak fakya borom ganang Habal Abal Koloy Chairman BPHRO te borom ganang Arjit Debborma Tribal Welfare Officer Jirania SDM te Professor Dr. Mohan Debborma te borom ganang Narendra Debborma Honor Jorani Khorang te Sukumar Debborma Social Activities te Buddhi Debborma Social Activities Shukudev Debborma Social Activities Sunil Debborma Secretary General BPHRO te Boromgunang Jacob Rangkol, Secretary BPHRO, te Dashrath Debborma, President NEIF. Bureau Report, Nagbat TV.
가면을 타는 이 하이사우다노 가게 성어머스는 사이마노 원 인디지네스테 어수쿠니 바라 성계고 사이미냐 어버타문의 서비스는 난카 지니 보로도 파진고 어버타문의 성과에 난카 어버수도 노르이시아 딜브라고 수비냐 인디아고 수비냐 아니 사이 가방과 복다가 한로 꼭 구사리 타가 하용 그나기는 이미 하이사로 어머가 어하니 부사로니 살살이 산을 시리즈만이 살 하이 힘구나 오 시리즈만이 살로 모두만 강하게 아니 그 별에게 카카모 별에게 카싱 안타고는 뒤에 어로 시리즈만이 받으니 어머 하이케스니 받이 이네 세트나 나타내 요행도 어머 왕숙사카이고 Tidak ada hal yang besar dari polisi dari bagai anti masih koka. Tapi nanti kan di sini bisa untuk selai kangkai, oh hai history itu sampai ke sini mau. Dia sampai ke hal yang besar dari kono. Angkot hari pada sukses. Ani kau di bagai, angkot kecil tapi soal kaya tomoni, aku sah di bagai. Ani kau sana udah gini, bui kaliwa ani kau jika anu ini angmasan sih kan, omo beli kamar mani kau. Tanging kai, ang o satu jat dol ni borok, o satu jat dol ni borok, o satu jat pandano manjat na bagi sini hostel ni cerai Manda ni bangsa fajar, Belgari ni te kumulu ni fajar. No drive like a hamaya. Kebama kau tu saitanga anjisikan. Bahasa orang World Indigenous Day acara. Tangka aku dugna muncul. Jadi asal hani bodoh. Besik je satu jaka. Abang semua sugi kau sahaja. Abang lo kasih kita tangan lok sawo. Buku aja isinya. 1948, 15 sining jiru kompani bukai kompani, kakak kompani mukti joinani. Apun sini okok sawo, buku aja isinya. Buku sal kaham isinya. Buku alsa tukjamani kaki mancinya. Buku ano totara sori samun kaimeni kaki isinya. Sabo bhai ano kaki dinai. Ani identity, ani sinimno, ani recognize ang kani mangla honmani. Abo ano sabu freedom kaya ani camun godok na ang caiyan tomani abo ano hai desa sabu ani maklayo luklay paino abo dinia agi sinito abo no World Indigenous Day oro chiraya tongera nogo okko sana mo World Indigenous Day tangi khaja tangkai kaisa to satu Germany, tapi pun kau satu jam suka. Hina mu cuba ni hini Malia, sakit huna pun huni Malia, ni sini kau sana pun saya Malia, ni sini nogo se antong Malia. Jadi ini salonga International Day of the World Indigenous People. Mana hayung genangai hani besar ni sal ini awak bukti ni saya cakap awak sen orang mau ni background history kamu Rastra Sangha apa United Nations sen Germany dah sen sini ani sekarang
drop saithanai sini Vice Chairman bo saithangka Rashtrasangha ni sekanto sini tamhane tai kaisa tomo League of Nations ada League of Nations First World War paimani yagulo League of Nations sara hayung ganangni desh countries rokno khoboi League of Nations khajaka League of Nations ni pore isa Second World War ang jauka 39 ni simi 1939 ni simi 45 payo ada Second World War no tai khailia jutto tai coba nangalia hayumo kalai kan borok thikya kupoman bakan dei United Nations ni khaipiuka ada 1945 khaiye tabuk jara United Nations tomo United Nations no tabo 193 countries tomo world jotono India buhaino UN ni member state tabuk jara 193 members tomo United Nations ni member ongya botong nung ongya ka ongya botong iman ni rights ka mata hai pano tabuk jara 193 jara jeng mana hangkai asal bosor asal hajar bosor ta jing saka o hani busaro satok pitok khai korma jainan jegya api thep khai mani bongni mathai sokhai bongni kanung chomung hukumu ko chamung namung bol kemu pana jai khai jai hayumo hai pano dolsa tomo hani busara ro borok thangthai borok kok sawo hai pano Rashtrasangha mahabya ara kok kariya borok borok kok kari jaya borok kok khana jaya hai pano thangthai borok sawo bisa leader rok tomo hangkai 1982 ngakai Rashtrasangha kaisa working group haidekha hani besar ni kok khana ni bagai borno naikona ni bagai kaisa group haidekha expert group working group nata UN working group on indigenous population 1982 ni simi bro khaite phainai bro worship bisi promo Rashtrasangha no chabri tu bro ni desh no bongni leader rokno bongni MP rokno minister chabri mang Rashtrasangha emon ke mane sanani baikongka 1994 hangkai declare marika o hayumo hani besar ni tongmayu bongni sal bongni tamnai decade 10 bosore 1 decade bongni decade BCC sam BC ni declare marika 1994 World Indigenous Rongi bagai bongni kaisa sal 1994 hangkai 1994 ni simi tai asubai miyako nei phaite 2000 hangkai Rashtrasangha ni kaisa bedek makhainai borok naikol ni bagai bongni development ni bagai bongni manthai sokhai ni bagai borok satok pitok no naina ni bagai nei tai dak kaisa adoi thanga aka 2000 aka tamangka UN Permanent Forum for Indigenous Issues ni kaisa makhai peukan nok mui tongar ke students abo nong ni higher studies so nangai tai sinabo nangai United Nations Permanent Forum for Indigenous Issues abo direct United Nations ni kaisa tamnai tolani bedek economic and social tamnai organization ni andara Rashtrasangha pasta organization tomo kaisa ke General Assembly ta kaisa ke Security Council ta kaisa ke tomo ni tawo Economic and Social Council ICOSOC hangkai Permanent Forum hangkai Direct Economic and Social Council ni andara mane Rashtrasangha ni direct rangbaino obo chole nai tang chole nai UN Permanent Forum for Indigenous People by issues hayumo
indigenous borok naimani bagai rang puisa hoike joto isu rasto songkono bohon makhainai broni development ni bagai broni project ni bagai broni hamra ni bagai broni rights ni bagai broni kop narani culture na joto no rasto songko serang renai after ini 2000 UN Permanent Forum for Indigenous People di Kazakhstan. Hentai 2000 abo. Hentai abo kamar yang ulo tadi panong te dabi kate Indigenous borok. Tabuk sini Tripurahan ini jen 1994 puila sen rasto songkawa represent kayo working group. Sini apa tomane Borok People Human Rights by DSF sen milioi sen korupsi representative rohka bini bumungka Porma Kumar Deporma tabuk buat affidavit kai buat tabuk Kaksang Deporma North East Hill University Nehu Shillong ni buat korupsi profesor ajora buahnya bonosen 1994 jene bawa sen rohka sini problem sana ni bagai abang di pasar ni first representative Rasto Songdo ni bedeko direct UN ni bedek yapana working group 1994 abang ni ya gulo sini borok thanglai ka Anthony Song thangka ang nije bu thangka biserang kol thangka sini Ronjit MLA thangka sini Sohode Porta thangka Mebar Kumar thangka Patal Punya thangka apa kan thanglai te lain oi thangka apun sini itu first kai jeng Borok People Human Rights by DSF 1994 sen puila Rasto Songko sen sini problem sanen bagi sen rohor hengkai aro tangde tabuk indigenous borok ragi pairet hengkai 2007 hengkai kaisa ongkar dapat tamo UN GRIP United Nations Declaration on Rights of Indigenous People Sodo UNDRIP United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. Aro 46 article ko. Aro India buat bos hinaza. Z Indigenous borok ni tamu mantai sok taitong. Borok ni ha ni odika, boni hukum ni odika, boni kop ni odika. Joto naros sejak to. Abno sen sai mana nam. Sini Indigenous right tamu. India government si bos besar, India government butuh Rasto Songko ni member boleh, United Nations ni member ya kepada India. Oke, orang sekarang world si bos besar i, bang ni rights na renang yang untung, mana yang untung. Ada artikel 1 ni sini 46 artikel teratur. Apa sen, saya mana ni namo, tapi sen seminar ni sini sen selain aku tangan, rights no sen tahu demand ada namo. Singoro selain itu land rights maya, sini language maya, script maya, kamu bepan lo sini rights kamu, mana ni nango, khawzan na nango, sing apa nanti UN jora, sing panis haina ni nango, orang sama bayang ya abo, sing pada tahu panis sana ni nango, jodoh indigenous, sing tasing naka 467 billion estimated tabuk jara, 2021 jora indigenous borok rawo hayumat tongo 467 billion dari 90 countries of 193 ini sih 90 countries of indigenous borok temu. Kalau India, ini China, ini Burma, ini Bangladesh, ini Afrika, ini Amerika, ini jodoh jaga indigenous borok temu. Dong memang esok tadi badai. Artikel 1 to 46 abo pas aja 2007. Tabuk sini 2026. Hai pano. Sini borok apa saibu maya, sinani bunaya, popo paya, orang sini sen, sanglai kelelai tonglai jauh. Itu orang sama sainai. Sini 476 million tomo borok ni support tomo sini. Borok ni support nangu sen, sini borok 2 lakh bayang yawo. Yang ni bagi sen, taibu awareness nangu, taibu sini borok sai mana nangu. Hata harap sen komunikasi sana nango, sini North East level itu mau ikut sini takut dosorak ke North East Indigenous ni bawa korupsi presiden, asal mau general secretary, African Nagaland mau, Mizoram mau, borok palo lain mau, kita sen thanglai thaikin maya, sini borok kerai, langpisa kerai, aku ini payah mana ni masih payah sini, mana ni sini, rena ni kerai, orang kaya reza kerja, kamu renai, mantai reza kerja, mantai sandang kerja, rangbai kerja.
bujangnai ja rongjangnai ja obong gayo samrok kankai nung sanu manana bujangnai ble lati jar sejanai ble da deli rabon ye da ba saman se lati jar seja oh a samrok mo bo kai aman mali borok phaira gya